Assalamualaikum fog Sénégal, assalamualaikum fogi Tchérerne, assalamualaikum fogolen internet ke Thio Production. Waaw jega dayu mak rek fam bekte fam mak rek pu yona fanun sasune. Yanda nanu ne hanne koy ngar detid a champion fam mak ndanan fam mak tenel Alaji Ousmane Thior a gendangan sambu amojelo annabuki. Ingar u rek pour njek foten jetay telaya inno ñowum jajarum bona mete fadidna. Andam rek ciol isimnin rek ciolinte asimin internet ke lata ay commencé a jetay fane champion simna wa raf dawom waaw inga jom rek ko simino fogole internet ke Thio Production waaw le serer fop me simna non kino kin gonum fi simangolu simna aduna fop simna we bitim rew fa we Sénégal partout mo kino ba ref na rek ba au Sénégal rek ba au serer mais simnam to ci xam wacci wayof rek kanjal nane simnona o fogole fop xanne Alaji Ousmane mbug anga ando ref na Alaji Ousmane har lay ke go in Alaji Ousmane gora su tot na dangan sambu ref dangan sambu yarohum me ciosanes jinda ref jinda maga hapi sarime nda indangan maktum koy bo majorité bo fudne to indangan andum simna fop we def na ndangan fa def na jinda tout wasimo leng ma daltu na ñojor bo faya ko dal mi ko simna tout munde tialan basul basar siwo falya tout jogan fop faya ko waaw Alaji Ousmane jindari me yaro hindangan sambu inga acin Alaji Ousmane ajega igon labe duna tref buki hawara lu buki fane no buki igol le frère ndax we yonteguma fop fa pesa leng fera ndax mo tenda yonteguma fop ama fa den dole tela ma telo jeg dole ko imma fra dal ma fa den tele ga hay dole o mona saxo ndare ve comme la ka sax imbaga anda Alaji Ousmane timo nanuma ref fafa anindimun mi sanyanem refum rabore dino ndi maham sanyanem refo rabore ndimo mashallah foga fenyama wa wingar njomne ke anaga ken fopa antom lam ta rek ndi njom Alaji Ousmane lamana lam wala abugi njom oten be ku njom no Alaji Ousmane laman waga mole lamanum ndax jega tane so xaref na jong an el Ibu Sadio den fo tano serim na es dino magu yaay fa fap dino magu yaay fa fap waga mole ka quoi Alaji Ousmane lama lami njom Alaji Ousmane da janga école a janga nga école français jangu arab fatama dayu fa hawas noru na tiang mi goy godim na tiang quoi godim na tiang da sem on dayum da injom yakan xama tiang ku injom a jeg ina rek fo le gam fo le falantere sax wasma bagage set ma firkel Alaji Ousmane injom ten yakanu na tiang bogano injom refa métier imbaga an tam Alaji Ousmane etto sipo jajak ale ama firkel ama fir fa wa nga la in ane fane te lay nay 2012 ten commencé o minjom 2012 etto sipo jajak mo ma virit osum sa ko ceb ki sare do sa ki yaga se ko juvra tu CDAO agara via organiser maga mbapat mbisi njom naga drapo laga harare du drapo harare du ten bisit o maga kago sa ko malo ref no poids lourd ndax yaga mi tela ma telo ino mbapat du nda kanda rek pat poids lourd ten Alaji Ousmane ettu biso drapo manan sumlog imbaga andi Alaji Ousmane njomne a jega bête noire wa naga angetanga rek telerine amaf kana maf wala ani njomne dom lol foten kaga a jega waaw kaga jega yam doomu adama mom ne ñaka bête noire ndax weke njago xama njago ne weke njago tom neke quoi ndax kaga mom a jega ndax a jega finale c'est mi fa modu mom ordinateur mom waga mom inaga nago ma faté ma fam quoi yanaga ma fam waga mom waga mole ama fam 2 fois nda mi mom kaga refi dara jankama jangin jomum rek wo ande fo bet no ko
he wagona bo ane nu wagano nu ngetangare ko waduna ma jege sigi saka ajega no waaw jega a jega yam certi jan aussi haga irata anga rek dama dame mi wagun mi maaf kan ma maaf génération fane Alhaji Ousmane Foktina injom actuellement ndi awaga o limaden génération fe waaw waga mo limaden na saate fe wala monde rek are ne waaw am champion ki hop ma virtum mi jege champion fa ma ferma waga mo lay kaga champion kuna so xibal lox rek na Sénégal rek ma fam faw to o ma fa ngam hayit o fetran ma fum to ma fam ten mayu génération fanaga jegiro ten harit wa anona e ndikne injom sawaga tay fokatanum jege waaw kaga jega yam doomu adama mom injom mom ando he quoi waga le heke harito faref no det bo injom na tige changer quoi da maga mom ne jegal ka ma jegalo ten quoi wa d'accord inga e itam we ma firtona a jega jak wa naga ma frafaden imbugo an andero fafaden na ma arrêta combake comme ay Mamadi Ndiaye num foten num ma fra na maretto non Mamadi ko ma fra deux fois ma fra deux fois il le jonga ref na 30 tonnes ken si ma fe ma fin go ma fin ñom ne jaxaso a trop aussi jaxaso a bo yonu ma yula pambake wi ne jegate ka dem bakti na wi ne obligé sax ñap ka pam quoi ay ki obali waaw bu njaay way ma fra jox yor koy ndax te surtout am par point surtout am par point quoi ya am quart de finale 2 millions tege film la te surtout am par point wa seti janin tout champion ka ga fop ma fra Doudou Sané wa ma fra final jox yor aussi Moussa ko imose ma ver non Thiaka waaw ama fa xam ma fanum Thiaka di jega victoire fana naga a felam wala defet fana naga adoma jega ma tama je tu fa to an wala waaw victoire fe jeg ma te felam ten refo ret ma Foundiougne ya mbisa ma bis Foundiougne gar bis jinda wono na Foundiougne hako andinum actuellement gar bisi jom ne jinda gar wondo na ndokes ndo hama wondo yaga pare imi jom sax pare imi jom pare yonta pa fal mesim nan yo habitim rew harite saref te mo hama wondo betela ame njoma joganje jeng hay to pare imi jom sax lene gar en otki jom na ya mi jom na ino na jankan ndet njangi jom ne koy na semaine faga jangam chom tadik na semaine falleng teref ka ane ka fe la xamaref quoi ya mi jom na wajero na mo volele garirat waxte kaga fe la xam trop pa foga na ke moja xama marqué aussi defet jegote adoma defet fe jegmate moja mo dom ten refe Omar Jala nga ma fa xam jinda jom naga dom xam trop non xef inum ya mo kino kin pare ida pare ya mo kino kin jega jegma weru o hona quoi pare te pare après ya jega wa def na ci njes bisin bolo fa mayu ten te bisin bolo fa mayu nda kami ñom ne ti ande naga ma fa kin sax o ande heke ama fe ga ma bayen quoi yen kami ñom roxondo xanum bo mu jomof we kaga refe nda koy kaga la mo xosim nan Omar Jala nga paha pa inga tangal kaga inga mbudlan di Alhaji Ousmane sa mbudlan fofa tamamo ifuda fude gandunale fude gano wala nyombato fude gano non mi koy yones rek yon teguma langam acharek départ jamte gi meke manario njega nge pass xan li jante pass bo fudik ndax injom momo mbut saxun ten kagar fi njom datale Dakar mo se ma firma Dakar ma firma ga 2 fois am regrega suta hamaga par point
quart de finale yen maga demi finale quoi. Inga itam mbudla nun Dakar kenen. Imbuga anke wala luna. Lenum gil lakas ko gis na mabisin. Parce que amateur ke le nuno njegu surtout ma nuno weke no mama gole nuno njegu to kedenga anun mene Adrien Senghor wala mene na malaten terengal di mai ke wala na kendala le abuga dano an parce que nuno anjegu to nuno defi yakar den to nuno def fierté den itam dembugi tam comme yakini areda mento nga ano bino serera redu ambuga on jegten o hanaga ana jang relefane est ce que nun we nga yankene if waaw ido nga jati ni fa pa yam ke del lena aussi ndigi la ref yam aucune coup ref na rek ke bugon ke jegona rek o buga terti mbambir yam dara batte mo jeno mo pogof quoi to ino hop sereri ndef o la rek ko ngeen ma jabal layu ino imbugande tamaga participer à comme fop nda ino tinje jego ando ne def na signe ino aussi jego ando ne ino hanen no mo fama bolele retit berep sangam maga jego maga refi jomof nda Dakar refi kum sadar sax comme Dakar non mi ku njoma laaj ñam fiin waaw Alaaji Ousmane jega serigne parce que ali mo fama bo telele reti berep sangam te arrête kaga serigne be ref wala no waaw serigne fa ref rek ba wondo wax bo rawano fa la aleyum dara rek ya mo kin mom fi am kin refe kesse naga mo fa bolele reti mana jiga mo serigne pa serigne so me simna den tout mais que kadal tuna bo asokon misira tout wasimo leng fop kon a sen wen ya kala nuna mo mbira na mo fa bag ani ho waaw ndax jege ka roga lalam jege ka roga ci yoma aussi ka andona hay ino hanga rek hay wago le ba dan faax we injegna men kana ref jafe njom Alaaji Ousmane Musano je waaw musama jeg jafe njom jegam akole dak ba oxida ma frande masa refna jafe refna galankor aussi yam ken ñakana doomu adama yam ken fa doomu adama deno ngenu ken taw nda ngid maten roga pa mo fa sutura o ha o leng andane in voilà inga anke ngara na préparation mbapa nun mbapa halen fogam nagalen nuna ngambudka anna mbapa ni sa to halen mbapa nun parce que inga ngai pirka yaga en général sa te fale mbapa guden est ce que kaga numa da nun yowa o kaga mada jega anda yaga kaga fela sate imbirille ngamba pegu yaga pir mayer yaga sate imbirille sutuyegu men sate o pandamtin tout nda jamanu changer o sate jega 10 pir o kino aussi mu andona rek xano jufan may xof ngiro faax relation fa sate fani namare namo ñewta fa sate fani fa fi pirke anu naga foga fa den métier fani namo ñewta fa waaw me o ñewa fa den jam rek sate fe aussi me ko gidma dina pa ndangan yam ndangan mom men jega men sopu a pa me keri mem me ke andum me ke yarohum me ke fop andamam ko mo bem na ino ha sax mfut ganga sax ngatange dan ke il faut que de an ke bisit ma ba résultat ke reftuma tout angoita o mak nanena dudu ciam fatu yin tout wasimo leng njuga yin ndi combat borede arefa yif Alaaji Ousmane aha kaga buguma jubli o hat arefa yif sa pa ba jega écrit waaw écrit mo ñaajaten we yifo ko na combat itam aha yive so na combat yam bugama genote na pa ndax wena mafel dor pirande fra comme in to anjega damtel aussi in hop koy Sénégal fa Europe tout ko bugna Alaaji rek damidi ko ngiro fet yam andame roga fa xan fopa fa relation of fafa reg ngaye nu jega complice te fay yok fane nam relation of rek fa ko no Omar Kan xarite sare fatu sax wa mo lay ya mo okoro pa haref ya mo okoro kino matangiran sax no ant imma frega amma fa xam 3 fois mi ma fa num 2 fois
i maxinil nda tere e dara mo i ngatna rek coxan ma coox ke te jegna mi te coxam ke jeg ma quoi cer fe a numtamo ten i moof wiin we koy xana laya ne ga laytane i moofam te rabdanam saal i njala te leyame gari bo i njal bugi njal mi fo i to me xo ñanan aussi combat fe te jublu oxna roga ci'in ten ndam quoi den fa guy gi